2-нче сүрбөтөт сылга дери бу йылыбыт национальный проекттар олоққа киирен дойдубут сайдарын тупсарын тугар төһүү күс болохтактар. Сақа сире бу тухайыларынан проекттары олоққа киллерини 637 миллиард солковайга сыналыр. Элбе хүп тастан киреде буланнанар. Олонны эрдеттен контрол нада ден Илдархан Айсен Николаев из жылы министерствотын коллегиятыгар этен тура. Келер харчы үгүсетте норот ологон жахаган тупсарыга сүрүннен доробия харыстабылыгар онна үрәхтәһенгән аныга. Өскөтүн 2017 сыллааққа олоқпы туһунна сеттон бир саасебит боллагана 2000 сүрбөтөт сылга сеттонага саһа көрдөрү диллер. Проект чарчитинен киһи доробиятын эмтир чөлүгәр түһәрәр үгүс балыһалар киннер тутулуктара. Бастатан туран кардиологияга, онна онкологияга туһаннаа болууга. Үрәгәриге тухайыллыбыт проект үз сүрүн хайызхалаах. Бастакыта оскола материальный технической базата, иккиһиннен үрәхтәрилләрен тупсары, онна үсүһүнен учутал. Аныгы оскола саңалы үәреттер программалаах, үлелерге интерестәх учуталлаах болара ол чолкай. Онын учуталларга эби үрәхтәһен эрденер. Үрәгәри проектын хинен эдер профессионаллар ден проект бар. Бу проект хинен сүз профессиональный белемнер кинтериләре буланнанар. Манна балтара мөлүен орта үрәхтәрилтеләргә үрәнер устуҗаннар хабыллыктыра.